La yasa kona na dine kamale karamoko nana ala kira kanumbe na dine kona na karamoko isa kona na dine kamale karamoko nana karamoko isa kona na dine kamale karamoko nana ala kira kanumbe na dine kamale karamoko nana karamoko isa kona na dine kamale isa kona na di karamoko befo na dine waraba karamoko nana karamoko isa kona karamoko nana ala kira kanumbe na dine kamale karamoko nana karamoko isa kona na dine kamale karamoko nana go base gulode nana dine kamale karamoko nana ala kira kanumbe nana dine kamale karamoko nana go more taura danye bale nana dine kamale karamoko nana sigaso waraba nana dine kamale karamoko nana go more taura go solo nana dine kamale yele karamoko nana go fatumata kanumbe nana dine kamale karamoko nana go bubakare kanumbe nana dine kamale Baisa sago nana go wajuli kangara nana dine kamale karamoko nana imamadu kanumbe nana dine kamale karamoko nana ala kira kanumbe na dine kamale nana go wajuli medaiti nana dine kamale karamoko nana go wajuli jojo digi nana dine kamale karamoko nana wajuli kala drapo digi nana dine kamale nana Muhammadu tanuba nana dine kamale karamoko nana ekuchala dangele nana dine waraba karamoko nana karamoko isa kona dine kamale karamoko wele bakari chamu kalane wele dine kamale karamoko wele bakari chamu kalane wele dine kamale karamoko wele mi base kuwolode wele dine waraba karamoko rasa kona dine waraba karamoko nana karamoko isa kona karamoko nana wane karamoko nana wane karamoko nana bakari chamu kalane nana dine kamale nana go base kuwolode nana dine kamale bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ambalma assalamu alaikum okuma ni ala ka diɲɛ ye an ka kala daminɛ ni ala tɔgɔ barikama ye ka sɔli aminata den kan ka sɔli abilayi den kan ko ba o ko ba n'o ma daminɛ ni ala tɔgɔ ye barikati dɔw la an tɛ se tubabukan na nka an bɛ balabalalen dɔw fɔ ni min sera k'a faamu tubabu ko maintenant nous allons commencer notre parole par le nom de Dieu. Il faut vous calmer pour l'écouter, conseil utile. Celui qui va vous parler Alhaji Issa Sako di karamoko befo. Sako. Grand prêcheur international. Bismillah. Fils de Alhaji Baseku Sako. Bismillah. Petit-fils de Alhaji Soyasne Berti. Nam. Élève de Aboubakar Cham. Nam. Je pars avec les courants et les hadiths. Nam. Je ne vante rien. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'islam et puis ne cherchent pas à connaître. Walay. Si tu veux connaître l'islam, il faut écouter les prêches. Mais les enfants aiment presque plus que les vieux, alors que les vieux n'ont plus leur vie. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas de temps, mais les jours qu'ils vont mourir, ils auront beaucoup de temps. Silama oni maamingo tandi bolo oye bale ka wajulu lame tande bolo oye bale silama ke ko nyuwana ni tigara dongo do be muga soro soni saya do che ala ka ni silama ubla sira nyumanga okuma ni ala ka jien ye radio befo international lame baw mali kono ani mali koka ambaw befo ni silama ya foliye no de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amba jira aw bela jilela ka fo bi anda fale banga sijo barka ma inkono ya
ne nere alhaji sasa ko di karamoko befo grand prêcheur international anambal makane alaka giye balo bo siribe kabo buguni arajo bejenana ame dugaw belebele ka arajo bejena ye ka dugaw ka abarakala uye ka dugaw ka directeur uye dugaw ka animateur na animatrice belajele Islamo anga bi wala na be fem nga ka Islamo bla sirani aye shinya chama ametoka kuma seli ko ka anfariti fa ala fiu sabu anyaye jamana labai na maseli ko nyefo jonye wajuli kala u chayara a ala nyesranye ba mancha ube ka seli nege bo ka seli fiye ya ube ka seli dogoya seli bale kafiri seli kala kafiri doga kafiri kaloide aflabe saka ka kafiri fiu okuma ni mashiba de be jamana kono ni an wajule kala kelengele umatoka anda sama ubina kira barkama kira sanuma Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallama ubina ka dina dafiri wani ala sona ti dafiri ka an to balula ni ala sona ana nyua na karamoko barkama chama ni ala sona ati dafiri fiu anyara bo fo bamananga na temezera do non de sevla ma fe jukuna ka dogo ala ka dina dafiri lila wajul kala jugu karamoko jugu doni kala jugu i jukuna ka dogo i da ka dogo ala ka dina firilila shinya chama mito ka seli na fafo mogo yi nga bi amba fe ka dakurunya damado fo ala bamananga na ani arabukan ani filakan ni ala ya min nogo yama ala ka ambe sababa ma okuma ko bismillahi anyanga be kala dam ne ala to barka mai wonen no hande o majja wonmo wondumi do en mobbo inde andejo anditirtedo alhaji Isa Sako na anditire karamo befo international kanko woni ko wonduden hande so Allah jabi hande en haalan ko heewi e leydina mobbo bismillah ko anyanga be kala dam ne bismillahir rahmanir rahim o wi en fuddiri jande meden de Ar-Rahmanu ala meji hinat la ka chaya on woni mo Allah waddo neema ele adna Allah o fu ni karaslama ye ibiddo soro jin hinana sa alatike al-silama a heban ele neema adna o hen ni kara kafiriye ibiddo soro jin hinana sa alatike kefero du hatta ma hebude hen gedal o de ato afura jin hinama kwa loko lindo dum wadi so wi a adna do enna nema mudun ka wo hewtuka kala jien hina ye popularité de ye ala fe bebi do soro ala adna o mo yida o do dum won nema mudun ka ko hebi adna Allah o fu nga arrahimi lahara hina kerangere me ala fe jonnon ku jokki hen ko wo lakara nema mudun o wo seeda woni ko wi'ira be fasendo la fay goto ba mudun wana kala fu bammun jeyi be basende lahara hinana wana homo fu inna mudun jeydu mogo munu nyu jandu ka ketanu ka fotalla haybube golleji mudum be ka keslame nyuma unye lato alsilame en lobbube ala be kala hina kerengere kabla ulude nye nenno ben woni be Allah resani nema jango lakarabe nene aw ala ka ngeslame nyuma nyi enen fulando bodo wattu en l'islam lobbo kala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ala kira ko ala ka nema ni kishi jidi kiraka nulaado sallallahu alaihi wa sallama o wi ako islamiya dina jomen dluma duruka o wi dina ka yida ka do dum wonno dina l'islam ka dum won darde joy woni ko ka jogi kira bele ko ala ka nema ni kishi jidi kiraka nulaado sallallahu alaihi wa sallama o wi ako islamiya jose folo o wi arande fuddina l'islamu darde mudum an islamiya donga naturde dina shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wi de shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ma tek islamiya abada fika ni ngania idzukuna ka fo idabarala neddo fu wawa latade al-islam so wana hala ko halden ko do e hunko mum fiba e bernde mudum wani banganiya atinganiya mayede so ana anniyo do a anindita ko e neddo de abinganiya ikono de kasoro ka fo idabarala nenno e ley reedu maada e hakkille maada woni ko famminta ana hen
wa asirlen tɛ fana k'i ka taa minɛ maa bolo dɛ haɓɓidaake e du tawe yaha joƴƴinoyoɗa bange goɗɗo wi'a ana nanga ɗum la i bi leydu de ta i yɛrɛ ni ala camancɛ la nenna a ɓaman leydu o hakkunde an e allah tan a leydu ti ta i fa ye dɛ leydu o ɓamirtaake e bangal bamma de a leydu ti ta i ba ye dɛ a ɓamirta leydu o du bangal inna maɗa a leydu ti ta i ka seeko ye dɛ a leydu o a ɓamirta ɗum bangal sheikhu maɗa wana a leydu bi ta i yɛrɛ ni ala camancɛ de la nenno aadi ndi a ɓamirta ɗum e bangal hunde fu so wona an e allah tan k'a fɔ masi tɛ ye ala kɔ muhamadu ye ala ka ciden ye wiide haanda neɗɗo hu haanda rewede so wona allah goto o e mo tagiraɗen saabu muɗum wo nulaɗo makko n'i taara maa sɛgɛrɛ k'o k'i seere ye o y'i kɛlen ka fila fara ala kan so a yeehi a settinoy goɗɗo e ɗe haalaji haalaɗi ɗi yiɗa ɗiɗo anda a fawi goɗɗum e allah e bi taa min sɛgɛrɛ ka layidu ta o ye o tɛ ala ye o tɛ kira ye mo yaata wi'a a hokko ɗum seede maako o wona allah o wona nulaɗo a tɛ baraji sɛbɛ a ti jurumu sɛbɛ o windata baraji o windata junubu du o yɛrɛ t'a ka alijinɛdenya kalama komi e yɛrɛ t'i ta kalama cogo min na on e hoore anda yelle ɓi aljanna hono no an e hoore a andira a ɓi aljanna ni enna o kuma layidu bi ta i ni ala camancɛ de la nenno wala futo aadi ɓamete alislamu so wona hakkunde an e allah tan anw bɔra yan anw taara maka an taara madinɛ o wi ɓe ƴuwiɗo ɓe yehi makka ɓe yehi madina an n'an ka dagabana agence befo internationali kamɓe e agence maɓɓe ɗum wonno agence anditirteɗo befo international an n'an ka dagabana agence alimadina o kuma na an ye maka alimami ɲininka ɓe landi almami makka o an ye madina alimami ɲininka ɓe landi madina almami muɗum o n ko silamɛya don k'a ye fɛn jumɛn ye noy alisilamaku natirte n ko silamɛya jɔse ye fɛn jumɛn ye a fɔlɔfɔlɔ e heɗum woni ñuyɗe alisilamaku olu bɛɛ lajɛlen ko a ma ko shahadatu an la ilaha illallahu wa anna muhammadu rasulullahi ɓe fuu ɓe wi wo seedade allah woodi muhammadum wo nulaɗo muɗum na an yɛrɛw fɛ mali belebele in kɔnɔ yan an y'an ka karamɔgɔ barikamaw ɲininka ɗo e hoore ley malɗo o wi ɓe landima moodi baɓe barkunɓe k'a daminɛ an ka seeko mudiri bakari camu na segu fuɗɗorade ɗum wonno segu mudiru bakary cam segu a n'an ka saadu bunu umaru ture nunu fa tawtude hen sa'adu umaru bunture a n'an ka seeko gijo alimami mayigan fa yotto almami guijo ɗum wonno seko almami guijo mayga a n'an ka hoko islamiki président belebele sheikh mahamudu diko nunu fa yotto ho conseil président en ɗum wonno alhaji mamoudou dikko ko silamɛya don k'a ye fɛn jumɛn ye ko ɗum woni ko alisilamaku natirte a n'an ka seeko usumani kalapo nunu bamakɔ ya fa tawtude cheikhu ousmanu kalapo ɗo bamako ɗo ani seeko muhamadu mbuye haydara ɲɔɔrɔ fa yotto cheikhu buye ɗum wonno haydara sirifu yɛrɛ yɛrɛ o kay wo sirifajo normal sirifu origine yɛrɛ kanko jaati woni sirifajo fa hoote sirifu jɛma yɛrɛ kanko jaati woni sirifu laaɓuɗo ɓalndu ani mali dɔnnibaa barikama caman tawte e hewɓe anduɓe ley mali ɗo en jogiiɓe barke ngo silamɛya jɔse ye fɔlɔfɔlɔ ye fɛn jumɛn ye landade tan fa hande l'islamu natirɗo ɗum ko ɗum woni koro mum ngo silamɛya don k'a ye fɛn jumɛn ye naturde l'islamu hoɗum woni ñuygal mum go'o nin dɔnnibaa barikama bɛɛ y'an jaabi ɓe fuu ɓe jaabike o ko silamɛya jɔse fɔlɔfɔlɔ a n'a don k'a naturde alsilama ko arande muɗum fuu la ilaha illallahu muhammadu rasulullahi la ilaha illallahu muhammadu rasulullahi ɗum no silamɛw nin de ye silamɛya diinɛ kɔrɔlen ye ɗum woni alsilamaku ile e arande ala k'a kɛli nɔgɔya ne ni aw ma allah newnu en e majjum kira belebele ko ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan muhammadu wi a ko silamɛya diinɛ jɔse filanan o wi ɗum woni ɗiɗi ɓe majjum a ko de ye seli ɗum woni juulɗe seli de ye silamɛya diinɛ jɔse filanan ye juulɗe woni ñuygal alsilamaku seli bali de ye kafiri ye a fiima mo juulata fu kefeero ɓaleejo kirin seli bali kɛ kafiri kɛ mo juulata gorko kefeero gorko anni seli bali muso kafiri muso debbo mo juulata kefeero anni seli bali de kafiri de ɓiɗɗo fu mo juulata ɓinguel keferel anni foyi tɛ adamaden ni kafiriya cɛ seli bilali kɔ
hunde fu wala hakkunde neɗɗo e keferako sana wasude julde. adama de jogo mana nye chogo niti sujudu be ala yi toka yi ko kafiri. neɗɗo no o foti moƴƴude tagu fu so o sujindinta e Allah kefero o wete. ni ma min selila ni kaseli masaki jogo nye. neɗɗo fu julɗo so julɗe mum e moƴƴina e tagu mum. ede tayi nga seli yayi. aywa wana ande o julɗe ɗe non. o kuma kora seli de islam ya ye. julɗe ɗum woni julɗe woni alsilamako o. wa seli de be maka islame ye. julɗe ɗe woni ko watta neɗɗo alsilame. wani ma min selila ni kaseli masaki kaye. so tawi a juuli julɗe ma ɗe waɗayma alsilame. ede taye nga seli yayi. wana an ko julɗe ɗe non. nyene vogne fa befe. o haali ɗum adna Allah o fu. nya fogne duguma kolo bekan se jora yoro la. to o dari kala o haali ɗum wana go'o wana ɗiɗi. o kuma seli ke ko nyuma ala ka di an islama uma. nenno julɗe lobbe Allah hokku en ɗum. jogo te seli nyede. julɗe moƴƴinta tagude. seli de be jogo nye. julɗe woni ko moƴƴinta tagude. ala yo fa qur'ana aya mununa anda bina tlaka sama. ndo Allah haalir ɗum e ley ayaje qur'ana so Allah jaɓi en waran firtude ɗum. islamiya jose sabana o ye jaga diliye. darnude l'islamu darɗe muɗum tatiɓe ɗe ɗum woni ittude jakka. islamiya jose nanina o ye ala ka songolo shuniye. nayɓe ɗe ɗum wonno hoorde korka. islamiya jose duruna o ye ala ka so hijiliye. joyɓal majjum ɗum woni yaade makka hijjiya. nga islamiya jose nduru min fole fla awye. nenno joyɓe ɗe haalaɗe ɗe yeton ɗe ɗo. ni la ilaha muhammad rasulullah boalala. so tawi la ilaha illallah o yalti hen jo. a to bɛɛ bɛ nga bɔ adama de ka fɔ seli dɔrɔn. ɗum fuu ɗum no waawi saamude ɗum ƴuwa e maɗa so wonno no worda faa heddo julɗe ɗen tan. jaka islamiya jose sabana ye. jakka o wo darɗe tati ɓerɗe ɗo tawete. mɔgɔw de kan k'a bɔ jaka se bɛ maa min ye. won hanɗo ittude jakka tawa na waawi ittude jakka. ni jaka se tɛ maa min ye jaka benna ka bɔ i ka pewu. immo wawa ittude jakka o kay wajibatun jakka ƴuwan e muɗum. o ye jaka bene. on woni mo jakka ƴuwi e muɗum o. suŋalo suni islamiya jose naani n'a ye. hoorde wo darnde nayi ɓerde non. mɔgɔ de kan ka sun kɛnɛya bɛ maa min na a sarti dafalen do i la. o hanɗo hoorde tawana selli na waawi hoorde. nga ni maa min ma kɛnɛya. neɗɗo mo sella. sun yɛrɛ kɛli sarti ma dafa e la. tawi hono sarɗiji hanɗe tawede ana hoore ɗi wala e maɗa. bana bila o bi bali sun na. a ñawɗo na haɗe hoorde. bana tiɲɛma dɛ sun bena ka bɔ i kan. nden korka ƴuwi e maɗa. o ye sun bene. ɗum woni korka ƴuwi e ma. hiji islamiya jose duruna ye. hijjore wo darnde joyi ɓerde. mɔgɔw de ka jakoya do hiji sebe maa minnu ye. nenno waajibi ɓen waawɓe hijjoyde ɓen wonni ɗum. ni hiji sete maa o maa ye ala yafari ka hiji ma. so a waawa hijjude banngal kaalisi e yaadema golle goɗɗe hijjore wala e ma. o kɔrɔ ni hiji seti ye ala ti mina ma. so tawi a waawa hijjoyde a wala bawɗe muɗum Allah nangirtama ɗum. o ye hiji bene. ɗum woni hijji wala e maɗa. munya ben a seti ye. hoɗum waɗi so wala e ma sabi a waawa bawɗe mum. o kuma silamaw n'a bɛ kuma in faamu. so tawi alisilame onon faama haala ka. o kuma na hiji bena sisan sabu a seti ye. nden no ɗum woni hijji o ƴuwi e maɗa sabi a wawora. suŋalo sun bena ka bɔ i ka sisan sabu i ma kɛnɛya. nden no korka kaadu saami ƴuwi e ma sabi a wawa. jaga bena ka bɔ i ka sisan sabu a nafolo t'i bolo. ɗum woni jakka o du ƴuwi e maɗa sabi a wala jawdi sakko itta jakka. nga ni ko la ilaha illallah muhammad rasulullahi. kono noon sa a wi la ilaha illallah muhammad rasulullahi. seli tibbe nga bɔ i ka abada. julɗe ƴuwata e ma fa abada. k'a daminɛ i balikuya do. illa nde fuɗɗoɗa mbaali kaku nde. fo i ka sikara do. fa yotto karkarɗe maɗa. seli tibbe nga bɔ i ka abada. abada julɗe ƴuwata e maɗa. ni banana ni jɔlen ma se ka seli lamɛya sariya k'i sigi ka seli. so woni a ñawi sa a wawa darade juula jooɗa juula. ni sigilen ma se ka seli lamɛya sariya k'i da ka seli. so tawi e jonde ma nde a wawa julde fukka juula. i dale bana gɛlɛya fɛ ni dabara ma se ka seli suran fɔ sariya k'i ka seli ŋaniya i kɔnɔ. so tawi no fukkiriɗani so a waway hunko ma ko waway indude karfeje ɗe haɓɓu e ɓernde ma. ni selila o seli cogo la.
sa juuli non julde maɗa ni sera salamu alaikum yoroma sa yottima silminanu ndu ni dabara mase k'a fɔ salamu alaikum bana gɛlɛya fɛ so hunko ma ko waway wiide salamu aleykum dow sattere ñaw o kira ko n'o y'a sɔrɔ ɲɛkisɛ fila b'i la mo tagiraɗen saabu mum wi so tawi ana jogui guite ɗiɗi o kuma i kinifɛ ɲɛden kɔmi o b'a jɛrɛ ko salamu alaikum nen no maƴƴunu yitere ma ñamore nde ɗum no holla a salmini i k'i numafɛ ɲɛden kɔmi o b'a jɛrɛ ko salamu alaikum maƴƴina yitere maɗa wonde nde ɗum won nanore nde no holla a waɗi ɗiɗi fuu ni seli tɛ o tɛ silamɛya wale si la so wona julɗe wala futo ɗum wari e ñuyle l'islamu o bana t'a ben ka bɔ i ka batte ñaw watta so julɗe ƴuwa e ma kɔrɔ t'a ben ka bɔ i ka nayaraku du wattata so ƴuwa e ma ni k'i kɔrɔlen don i kɔrɔntɛ ka tɛmɛ ala kan o min y'i da so wiɗa an ana naywi a ɓura allah naywude o kuma seli kɛ ko ɲuman ala k'a d'a ma nen no julɗe lobbe allah hokku en hali ni y'a fɔra ni adamaden sara a su ka seli fay so wi a ɓinguel adamanke maayi wajibatun juuleten a bɛɛ ye seli bonya de nɔfɛ ko ye ɗum fuu o teddunde juulɗe non a kɛ ko ɲuman ala k'a di ne ni aw bɛɛ lajɛlen no wonnirte no woɗiri allah rokku en ɗum k'ala law tabaraka wa ta'ala fi kitabil azizi ala k'a ka kuranɛ belebele kɔnɔ allah wi e ley qur'ana muɗum mawɗo o wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ala ko jina adamaden ma da foyi kama fo akan batu allah wi e ley qur'ana muɗum o ɓikkoye adamankoɓe e jinnaji mi tagiray on hunde fu sana faa rewon kan ayna jiɲɛ kɔnɔ a kana kɛ nin baarakɛla ninnu ye a sɛbɛnnen tɛ ware ɗo adna ɗo gollon ɗe golle ɗum windaka wala foto ɗum windi ayna jiɲɛ kɔnɔ a kana kɛ commerçant belebelebaw ye a sɛbɛnnen tɛ ware adna ɗo en laato ɗon e julaɓe mawɓe ɗum windaki e ley qur'ana nga commerce bi daka kono noon julade ina dagi wa barka belebele bɛ jago la no waɗi barke du fa sanne sabu an ka kira belebele muhammadu sallallahu ta'ala alayhi wa sallama a ye jago kɛ sabe dey ɗum wonno mo tagiɗaɗen saabu muɗum sallllahu alayhi wa sallam o meeɗi noon julade a n'a furumuso barka ma an ba kadijata u ye jago kɛ kanko yumma meɗen ɗum wonno kadijatu ɓe fu ɓe julaɓe noon e ƴaɓɓade nga ala ma fo a y'an da k'an bila jiɲɛna jago kɛ kama kono noon allah wi ay tagi en jippini en ɗo fa juloɗen a ye na jiɲɛ kɔnɔ a kana kɛ sɛnɛkɛla badenw ye a tɛ kuranɛ kɔnɔ ware reme ele adna ɗo ɗum wala ele qur'ana on fuu nga barka belebele bɛ sɛnɛ na sabe dey demal ina barkini fa sanne sabu anw fa adama ye sɛnɛ kɛ a n'an ba hawa sabe dey adama ɗum woni aba meɗen adama e ina meɗen hawwa ɓe remi non maa ti se ka kɛ ala batola belebele ye n'i kɔnɔbara fan dɛ neɗɗo fu wawa rewde allah so wona tawa reduma ndu ne heewi maa ti se ka kɛ faama belebele ye n'i kɔnɔbara falen tɛ neɗɗo fu wawa laatade kanankako mum hiɓɓa so wona tawi ndu ne heewi reedu ndu n'i y'a min ɲɔgɔnna waajulikɛla belebele tɛ kɔnɔbara falen do so tawi a yi'i ni ana waajo ana yaha ana warta reedu ndu heewi n'i y'a min ɲɔgɔnna faama tɛ kɔnɔbara falen do so a yi a kananke mawɗo hono ma fu wala fa hande reedu ndu heewi barka belebele bɛ sɛnɛkɛ la demal ina jogii barke fa sanne nga ala ma fo a y'an dila k'an bila diɲɛ na sɛnɛkɛ kama ka allah tagiren en fa remen bolola baara bɛɛ biti nenno batte golle e juuɗe fu non wordi o kuma silamɛw baara o baara tɛ haramu ye silamɛya man gɛn ka bɔ a la nenno ni ɗum wordi l'islamu gollal fu tawangal na dagi alisilama ko riwa en itti en e ngal gollal nga ala ko a ka kuranɛ belebele kɔnɔ allah wi ele qur'ana muɗum mawɗo o a ko jina adamaden n'a t'a dakun dɔ ni ala fɛ ɓikkoye adamankoɓe e ginnaji so on anda ko tagira ɗon fu ma da foyi kama fo a ka ne ala bato hunde fu mi tagira on sana fa rewon kan wa ala bato belebele o ye seli de ye nenno tagude allah ɗum wonno rewde allah ko ɓuri fu mawnude wo julɗe ɗe noon wa seli kɛ ko ɲuman ala k'a nɔgɔya ne ni aw ma julɗe lobbe wo allah rokku en kala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ala kira ko ala ka neman kisi jiri kira ka mo jam e kisnan o ɗum woni muhammadun o wi ako awwalu ma yuhasabu bihi al-mar'u yawmal qiyamati salatuhu ako kiyama joddo adamade ka fɛn fɔlɔ min mi lajɛ mɛlɛkɛw fɛ n'o ɲɛna a bɛɛ ɲɛna o de seli
nenno mo tagirat en sabu mudum wi jango lakara ko arto fu ndarede e bangal golle bingel adamanke wo julde so wodi aywa wodi wano chiena abe chiena dum fu dum boni okuma nene aw ka seli ala ka anye ambulu nenno so tawirama non julde meden de Allah rokku en lobbe majje kala law tabaraka wa taala ala ko ka qur'ane bele kono tuguni Allah na haala ele qur'ana mudu o fa hande ako inna salata ala ko seli min flani nenno Allah wi julde de halte hala mun de do tanha anil fasha ko seli bi seli kala bojene yala nenno julde de halten haala mun de do dana itta juulowo e zende wali muni kere ko abi bojne ko jugu bela na itta neddo du e golleji bondi kala won nder adna ni mamin be seli la abe jene yala on juulowo na zena ne mamin be seli la abe dlomina juulowo na yara konjanne mamin be seli la abe ma korofala juulowo ina nyo ane mamin be seli la abe hashidi yala juulowo tay wo hasidi ne mamin be seli la dabali jugu kala do juulowo tawana dawrina dabreji bondi neddo ne mamin be seli la fa masura femina na kono barabade do juulowo tawa kanyunne hono mu mawnunde reedu mudum e janande fu wala ne akaseli de manye on woni mo julde mun de wodayi ni seli kunyena akuma jogonye so tay julde de moƴƴino o moƴƴinan tagu makko nemo fode ala de yo fo qur'ane ko o wi o haalayde Allah woni ko haaldun le qur'ana o inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari ko seli bi seli kala bojjene yalla abibo ko jugu bela nenno no o wirni Allah haalir dum non o wi julde kanyum woni ko hatta neddo wadde ko boni o ko islamu nene aw ka seli ya rabbi ala ka ka anjogonye enen du o enen e l'islamu fu Allah moƴƴinu julde meden de moƴƴina tagu meden jokkina hen ala remma seli ni jogo fo ka bo nyogona koyi nenno Allah e hoore haalay batte jikku e julde sendi dum la nga jamana laba wajuli kala jugu ka hande to wonden do e sakkite jamanu waajotobe be wi akaramogo jugu modi babbe mabbe bombe adoni kala jugu nenno e andube mabbe bombe amangani e jugu e kanyum e be woda jikkuji a jama nyini naw tewtobe jama a particulier raw wadobe kala partiji a politique kolo law wadobe hono bangal politigaku ka politique kan diina toyi wadira politigaku taw wana diina wondi olude selini jogo fo ka bo nyogona kambe woni ko haali julde e kanyum e jikkube sendi nana on jamana wajuli kala nyumaw nenno kanko o wi kambe woni gollobe no wodiri bangal waajube ananyu ana chama jamana kono hono kambe e hono mabbe ko heewi ani alimami nyumaw kanye e almami en moƴƴube alimami barka maw kanye almami en wadbe barke sheko nyumaw kanyum e sekube lobbube sheko barka maw kanyum e sekube barkunbe anga fo anda baralla ambe be haaliran kunde mabbe de ay seli aka jogonye juule moƴƴinon jikkuji modon abi mu ganda barala kudu fu watta kunde mabbe de be wi okuma akeko nyuma ala kan no ya an islama wi nenno no moƴƴirta no Allah rokkure en non wo mogo ko adda barala neddo fu wiido ele hunko mudum ko seli bali jogo kan mo juulata na moƴƴi tagu kiyama ala bi dafara ka janeme takami kala jango lakara Allah sekan hunko mako watta ton julmere yite ne ko a jogo kan so a wi ono moƴƴi tagu on mo juulata jogo e jumenyi tagu woni hodu akwa ba de mo so de ma ayo de ma o e jogo e wa o wi o hokkete bi ko debbo o hokkima dum wo taguna akwa be na folo de ma ayo de ma o e jogo e wa o wi o hokkete jawdi o hokkima dum woni taguna ay mobile nyuma de ma o e jogo e wa o hokkima mebe lobbel dum woni taguna aye dugu kolo de ma ko ki sigala o e jogo e wa o hokkima galle jododa dum woni taguna no kara jogo e so dum woni tagu okuma masa bele minyada nenno Allah mawdo tagudo dum fu o ko aka seli farda duru seli aleye tile kono on wi farillaje joyde juule e ley nyaloma atigi bana oma on salido dum okuma o ebo bla yoro jume hoto fu watata onjo ebo kuma bla yoro jume hoto fu watata kan hala okuma ne maami ngo seli bali jogo kan nenno neddo fu wiido mo juulata na moƴƴi jikku abina fo mogo mi ngo bamananga na wayi hono no wiido e haala meden balebe ka ko karsani karce chemesani bekadi ne dum woni o kay kanye e sukaabe wuro ngobe funa hawri walma karsani karce musumani bekadi nenno walla so tawede wi adu kasi
o kay kanyi e sukaɓe rewɓe wuro ngo ɓe fune weldi nga na wolo bade ti kuma nyuave kanko e inni ko woni haaldata so wana ɗum kanko e heddiɓe fune weldi yado tigi matlade andi o kay tilagi o kuma na soni e jogo kanye masa bele ku ka bato kangi nyeshode fande e maɗa wiide a moƴƴinan tagu maɗa moƴƴunu tagu ma hakkude Allah rewa Allah o kuma slamo o mi fe mi voix aye nenno alsilamaɓe ko min halnato on deyi ate ko mi jogo juguya kadi anye ko ambe jama wele kata jogo juguya ma wana honono jikku bonɗo woni ko weli men menen nodda jama yaade e jikku bonɗo la nga kira e dina fo cogo mi amba fe ka fo tendi kono noon no Allah e nulaɗo muɗum haalir dina o ni ko ni woni ko min haalirta gotel ala e dina fo cogo mi amba fe ka fo tendi no Allah wiiri dina kani ni woni ko o haaja haalurde mimma bla minye o manga blawnye ku handa yeppede yeso goɗɗum ko ɗum handa hedde yeso ala ko aye seli inde be aw jogo nye Allah wi juulen julɗe ɗe moƴƴinta jikku meɗen naw seli la ni seli ma min jogo nye aka seli de manye nenno julɗo kala mo julɗe moƴƴinayi tagu muɗum julɗe ɗe woni woɗayi ni seli kun nyena abe jogo nye so tawi julɗe ɗe moƴƴi noon tan haqiqa julɗe tagu makko moƴƴan ma chama be seli la min ba to aka seli ma se ka jogo nye yimɓe hewɓe ne juula ko watta so tagu muɗum moƴƴa ni janaba manye seli jitinye so janaba moƴƴayi julɗe moƴƴata janaba manye seli jitinye so tawi janaba moƴƴayi salliji o moƴƴata ɗum woni julɗe ni seli jinye na ni seli la kasoro ima fatiya kala seli tinye so salligi o moƴƴi so a janggay fatiha fa hande julɗe ma moƴƴayi ni ka seli kumere mina umanye no yeru seli tinye so tawi ele julɗe so tawi ruku ma moƴƴayi julɗe ma nangaka o kuma na ni seli nyena abake ba jogonye so tawi julɗe moƴƴi tan moƴƴinan juulowo o tagu muɗum ma chama be seli la te seli nye do seli manye o de ato seli masika ma chama jogonye e hewɓe ne juula andano julɗe ɗe yehirta sa ko ɗum watta so julɗe muɗum moƴƴinta tagu muɗum o kuma nene aw kanga seli ke kan jogo unye komi ala ya fo cogo mi ala ko nogo yama nenno en fu e tawangal rendude meɗen enen l'islamu Allah moƴƴinu julɗe meɗen hono no Allah wiiri ni enna ka fo seli teslame ya ye jamana laba wajuli kala aya kuma dabla pew wiide julɗe wana alsilama ko waajetoɓe e sakkitte adna acca haala mum ɗum moƴƴa balaw kuma bele bone haala bonka diine ciñe kuma bele bonnude diina tan yaada kuma bele kañe e yaadade yere boñe kuma bele e mawnin kinnaare ka kele tige ala la o kuma bele e haɓde e Allah ɗum woni haala muɗum ki ka done boñe ka teme ala ka doniya ka o kuma du mawnin kinnaare fa ɓura tagu ɗum o wo ɗum golle ɗen golle no janeme deña kuma bele nenno ɓinguel jahannama ko woni koro muɗum no mashiba shite jamana in kono farafina ani farajela minga bona kuma yi bala o fu wala e adna Allah o fu ƴuwde farafina yaade faraje so wona o haala ka fo seli bali kafiri o ka be ciema wiide mo juulata kefeero ɗum no hawra e gonga nga seli kerere kafiri ka juulowo kefeero ye kalotige de ɗum ka pene de a fila be sega ke kafiri ye de ɗiɗi fu wawa laatade kefeero abada o kuma seli ke ko ñuma ala ko nogoya nene awuma nenno julɗe lobbe wo Allah rokku en ɗum wa ala kira ko ala ka nemani kisi jiri kira ka sallallahu alayhi wa sallam o wi ako wa man lam tanha salatuhu anil fahsha'i wal munkari falaysa bi musallin kira ko ni mami nga seli ma bali jene yalla ama bali ko jugula ko tigiti seli kala ye nenno mo tagiraɗen saabu muɗum wi neɗɗo fu mo julɗe mum haɗay ɗum wadde ko boni o wi o julɗe muɗum nafay ɗum seli ke ko ñuma ala ka dama julɗe lobbere la hokku en ɗum kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala kira ko ala ka neman kisi jiri kira ka sallallahu alayhi wa sallam wi ako as-salatu imadu dini kira bele ko ako seli de islamia dinen lumay nenno mo tagiraɗen saabu muɗum wi julɗe ɗe woni ñuygal l'islam ɗum woni dina ka man akama ha fakada akama dina koni mami seli fo ka boye kira de koti nenno on darnuɗo julɗe teddini ɗe ko tigila maye dina boye on teddini dina ka ni mami alaka jon shuka ke seli keli ka ko tigila maye dina boye nenno neɗɗo fu tinniɗo e wiide juule o teddini nulaɗo o teddini Allah wa mana hadama ha kira ko ni mami seli fiya mo tagiraɗe saabu muɗum wi neɗɗo fu hoynuɗo juulu o tigila maye dinan duluma kari
on kay bonni to dina ka ɓisiɗo papepe to ka handi ɓisaɗo o tigila ma islam ya tiɲɛ on bonni l'islamu nene aw ala ka ni silamɛw kisama en fu Allah hokku en ko yiɗɗen ko kala law tabaraka wa taala ala ko ka kuranɛ belebele kɔnɔ nam ako fa khalafa min ba'dihim khalifun ada'u salata nenno Allah wi ele qur'ana muɗum mawɗo o ako mando do temena dugumakolo sanfɛ ya arande yimɓe ƴaɓɓima e leydi ndi mandon jugu do temena dugumakolo sanfɛ ya ala de kote kuranɛ kɔnɔ yimɓe bomɓe ƴaɓɓima e leydi ndi no Allah haaliri e aya qur'ana o ni ada'u salata u ye seli fiɲɛ ya ɓe fanɗini julɗe kaddi fanɗalla u ye seli nege bɔ a kɛbaw la ɓe itti julɗe ɗe e ɓerɗe yimɓe wataba u shahawati u tugura u ni duŋaw kɔ ɓe hinni jokkude mbeli maɓɓe tan e ley aduna o jɛnɛyaw zeno dulɔmiw yarde konja maakɔrɔfɔw ñoore jiɲɛnbɛndiya dama dama weltare tan ɲɛnajɛ ko dama dama e kurtugoji e ko nande mum u ye seli fiɲɛ ya e kañum e fanɗunde julɗe ka tugu u ni duŋaw nɔfɛ jokkude tan weli aduna o e weli wonki mum fasawfa yalkawna gayyan ko tigilamɔgɔw bi keru janɛmɛ kɔnɔ ala fɛ sikke fu wala hen ɓen wo faɗɗeteɓe le yiita jahannama to jango lakara maa o maa ye ala ka seli fiɲɛ ya neɗɗo fu fanɗumɗo juulu Allah o ko seli tɛ silamɛya ye wi juulu wona ko Allah wona ko l'islam ko jogo de ye silamɛya ye wiide tan wo jikku woni alsilamaku ina jogo dɔ kɛ kafiri tɛmɛnenw ma jogo min kɛ a wawa wadde jikku mo heforɓe arande ɓe yetti e jikku o ni dɔnnibaa min ko seli tɛ silamɛya ye ko jogo do so tawi on gando wi julɗe wona alsilamaku wo diina mawliduhu mana se anw b'o dɔnnibaa masinaw ye dɔɔna tuguni kɛnɛ kan so mawludu yettima a yiyan eɓe wama e ley nukkuji ɗe fuu u ni walimusow bɛ dɔɔna kɛnɛ kan kamɓe e rewɓe janana ɓe e ni heddi eɓe wama eɓe yaha ɓe warta k'olu bɛ ka nisɔndiya ni kira bangini ye kamɓe ɓe wi ɓene welto e dow mo tagiraɗen saabu muɗum hiɓande muɗum yalima dɔngɛla jogo ka ɲi wa nenno wamowo on na moƴƴi jikkuna dɔn fana ye jogo ɲumanya dɔ ye wa gamal wo jikku lobbona alsilame ni bana seli ma i bi sɔn dɔn ma dɛ sa salike julɗe a salta ko wamude de silama ala ma guna diyara alsilame en Allah welni en hoore maa o maa ni bana halala kɛli ma i bi haramu kɛ neɗɗo fu saliɗo gollude ko dagi wallahi na gollugo boni e ko seli tɛ silamɛya ye a wi'i julɗe wona alsilamako ko jogo de ye silamɛya ye wi a wo tagu woni alsilamako e ni walimusow bɛ dɔɔna kɛnɛ baadenw ga an e rewɓe jananɓe onni man wama onon ficcito onon yaha onon warta e ley feere ŋaji yalima kira fana ye dɔn kɛ wa mo tagiraɗen saabu o wami noon na kira ye dɔnkili da wa mo tagiraɗen saabu o yimi noon na ngwa bɛ kuranɛ belebele in kɔnɔ nenno lele qur'ana mawɗo o a ko wa ma allaminahu shi'ira nam wa ma yanbaghi lahu nam ala ko kuranɛ belebele in kɔnɔ Allah wi ele qur'ana muɗum mawɗo o ko nga kira ma kɛ dɔnkili dala ye mo tagiraɗen saabu muɗo o wona yimowo ko a tɛ dɔnkili dɔn o anda gimi ko wa dɔnkili yɛrɛ ti daga kira ye yɛrɛ nenno gimol jaati dagata ko e ley diina nulaɗo ka pisike kafiru kɛlen ka kuranɛ mɛn min kɛ n'a ko mɔgɔw k'u ɲɛsin ala ma olu ko kuranɛ kuma ye dɔnkili daka de ye sabe deyde heforɓe ɓe nani qur'an ono jangede ɓe wi woɗum gimino ala y'a ka kira défense ta kuranɛ kɔnɔ ko kira tɛ dɔnkili dala ye nenno Allah haali le qur'an o nokkuji hewɗo o wi on wona yimowo ko wa ko dɔnkili ti daga kira ye yɛrɛ gimi e hoore daginta ko nulaɗo o kumana ni diina lasela min kɛra dɔnkɛla ye o so tawi ne gollowo diina yettinowo diina so on laatike wamowo ne i y'o dɔn sɔrɔ jɔnni na hoto heɓɗa ngal gamal hoto ituɗa ɗum ni ko seli tɛ silamɛya ye sa wi julɗe wona l'islam dɔn ye silamɛya ye wa e gamal wo alislamaku no silama o ala ma guna diyara alislame Allah welni en hoore wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala kira ko ala ka neman kisi jiri kira ka mo tagiraɗen saabu muɗum mo jam e kisna wodini o wi a ko ma bainal mar'u wal kufru tarku salatu nam kira ko foyi ti jɔn ni kafiri cɛ seli bilali kɔ mo tagiraɗen saabu mi wi wala fuko sendi kefere alsilamako so wona yeppude njuulu ka singi sigile to ka fima kafiri fima tawa ana jooɗi tan neɗɗo wara wi e kefeero ɓalejo kurum ala yɛrɛ bi sɔn a ka fima kafiri so o wi Allah wi na waɗa noon fu so a goɗɗo haali fu na wela Allah kira bi sɔn a ka fima kafiri mo tagiraɗen saabu muɗum na jaɓa wi e kefeero ni seli waati sera so julɗe wakkati mum yettima seli waati sera ni bana k'a kɛ dɔrɔn i kafiri de ye
nenno nyaw wala hen wana goddun sa salima julde ta a kefero haqiqa seli ke ko nyuma ala ka dama julde lobbe Allah hokku en e kala law tabaraka wa ta'ala ala ko ka qur'ana kono nenno Allah wi ele qur'ana mudum mawdo ako inna salata seli min vlaniye julde de do de yeta de kana ta'ala lil mu'minina kitaban mawqutan nam ala e kewatu de fo salila nenno Allah woni ko haali e wakkatuji handi wadede julu ni salila ka soro seli wati masse amanye sa juli tay wakkati yottaaki woday ni ya to seli wati fana ka teme ka ke abaraji kadogo sa juli du tay wakkati jabbima du baraji mudun na fandi sabu ala yo fa qur'ane kono ko inna salata seli min vle kanat ala lil mu'minina kitaban mawqutan ala e kewatu de fo salila ama mo ni dungo fo nenno ni Allah woni ko haaliri o haalirayi e weltirade neddo tan hono ko weldum honni seli wati manga blaka misir kuranzara la kono seli wati manga blaka meri kono ko amana folo julde handa yeppede wi'e so wana meri wara seli wati manga blaka ministry kono julde handa yeppede wi'e so wana ministry wara seli wati manga blaka president republic kono julde handa yeppede wi'e so wana president republic wara wonu nana fana ukanga ta seli fo kofe fay sobe wardu fa caggal to be jotto olu manga jo alimami kofe abada kambe hoore be handa heddurde almami fey mogode kanga jo alimami kofe selila yimbe hande be wonde caggal almami ele julde be aran vola fola la dum wonno arandejo o ni alimami filila selila munu misaka ala teme so almami majji e ko julata ko ni alimami ka seli chiena bolo munu misaka a remplacer ka nona bla so almami julde mun de o nyima wawdo wallude dum o te ministry u place ye dum wana ministry wana darnde ministry o te député u place ye wana darnde député o te président de république u place ye wana darnde président leydi ngani mbeka changa jamana laba misiri kono bi dey dum funani wi le leydi men di ho hande o kuma seli ye ala ka fembele bele de ye hey dulle julde wo hunde alla mawnde no ni bana kelima i kafir yara sa salima gollude julde tan a kefero ni ya kena mi jogo nye i kuna ko yara so tay a juuli moƴƴina jikkuma a weelay hoore ni ya kena mi jogo nye seli de manye sa waɗi jikkumaɗa moƴƴayi fa hande julɗe ma ɗe woni wooɗayi ni seli ko nyena abi jogo nye so julɗe ma ɗe moƴƴi noon tan jikkuma moƴƴa sabu ala kuma kado qur'ana kono ala ta yara soso sabe Allah haalile qur'an o yeddata ko hoore makko abada ala ko seli e furakisa de ye ne Allah wi julɗe wo safare aba keba jogo de nye nenno waɗowo o woni mo o moƴƴitata ko muɗum abina fo dogotoro ko ni furainta ngaɗi hono no dogotoro en wi adu de moɗe akoni enen furainta ibe kenaya sa adi de moɗe a daɗan mogo kelen ya taw ko bana kene yara goto adi daɗi mogo fila ya taw ko bana kene yara ɗiɗiɓo o adi daɗi mogo saba ya taw ko bana kene yara tatiɓo o adi daɗi ni nani na ya tano ka bana makene ya so nayiɓo o adi nafay ɗum o tajira fura mayi hollata safare nde moƴƴa o ba jira ko o de sakuma seledo ɗum hollata o kay mayde muɗum wari tan o nya example de di aw mani fura ko yi ɗum wo misali hollude on tan no julɗe wordi nonda ala e mi wa qur'ana kono seli ko la ko buni ni bela jeli so wana ɗum ko Allah haali e le qur'ana bangal julɗe ko no ɓurni abada o kuma nene aw ka seli ke ka jogo nya ala ka no ya amma nenno en fu happangal dendangal meɗen Allah moƴƴino julɗe meɗen nan seli la ka ndewum la ka seli ala ka no ya amma se en juuli en halni suka meɗen ɗon ɓeygu meɗen juula Allah moƴƴino hokka nan seli la ka muso bla ka seli ala ka no ya amma se en juuli halne rew meɗen juula Allah newnu en ɗum nan wa meslame ya fe ka nga slame deunta anga bara wula ala ko no ya anyi se en wi en ɓaman l'islam ɓamen sukaɓe golla l'islamu o Allah wallu en hen dine ala ka deme ala ka nga deme baye dina ka Allah faabo ka Allah waɗi en ley faabotoɓe ka mamuno mbi shun kasro te seli kafiru de du nenno yimɓe ɓe horoɓe ɓe juulata ɓen o yiɗi haalde haala muɗum kala horowo mo juulata wo kefeero mamuno mbi ta hiji wula kasro te seli kafiru de du yimɓe yohoɓe hijji tawa juulata ɓen duwo heeforɓe mamuno mbi jagadi kasro te seli kafiru de du yimɓe hokkoɓe jakka tawa juulata ɓen duwo heeforɓe sabu seli de islame dine ren lumadi sabe dey hono julɗe ɗe woni hono ñuygal monangal Allah e ndey elere juulu wa adama de mana nyumanya o nyumanya keduguma kolo sanve tange ni te seli fudu ɓinguel adamanke so tawi ko o waɗi adna makko fu ko o moƴƴini golle makko fu so o juulata o mere noon kafiri blew mbi nyumanya o nyumanya keduguma kolo sanve ya nenno heeforɓe ko wonnata ko moƴƴi ɗo en fu
fuude mere ala be afara ka nye hera do de ka du mayanga utido aljina kono abada alla ɓeydan ɗum e ley nema maɓɓe adna ɗo en kono noon hokkataɓe aljanna o on golle. Qur'ane suran keme ani suran tani nani alqur'ana wo suraji ɗum wonno corteji 114. Qur'ane suran folo men jigina duguma kolo sanfe arande fu aya qur'ana jippiɗo sura jippiɗo o yo suratul alaq de ɗum woni sura weteɗo suratul alaq abe suratul alaq labana na eley on sorte sakkito muɗum ko kellala tuti'uhu wasjudu waktaribu nam ko kira bele Muhammadu ala ko Qur'ane kono suratul alaq labana ako ya Muhammadu ako kellala tuti'uhu kana tugu kafirishi nofe wasjudu waktaribu ika sujuru bene ala ye ki yara surunyane alala nenno ley sura mo halɗen haala mum o Allah wi mo tagiraɗen saabu muɗo o wi kati jokku heforɓe sujun dunnu Allah abu jahili wi so yi'i mo tagiraɗen saabu muɗum na tukkitinde mum na sujundinna Allah o wi hayre mawde woni ko o yiɗno fiide e tinde muɗum ala ko kellala tuti'uhu ako Muhammadu kana tugo abu jahilu ka kuma no fede wasjudu waktaribu o wi sujuru bene ala ye sisa ki yera surunyanena nenno ɗum battengol kongol waɗi so o aya jippi Allah wimo kati ndaru kefero o sujuntunno Allah huccita e am sujudu bede be jon surunya ala la sujun dunde woni ku ɓadinta ɓingel adamanke e joomum bato shiti jon surunya ala la katama sujudu bene ka nenno gollal fu wala e golle ɗe Allah gollinte ɓadinteɗo ɓingel adamanke e joomum so wona sujudunde ode ya to anga wajuli kala bele ba Sheikh Abdul Hamid Kishki ɗum woni wajotoɗo meɗen monnaɗo Allah wiyeteɗo Cheikh Abdul Hamid Kishki Abdul Hamid Kishker Misra jamanaka leydi Misra wajuli kala bele o waajotoɗo mawɗo sanne wajuli kala ala nyesranyena bele waajotoɗo hulowo Allah fa sanne ani politique mogo majje abada akanyana maya kono o happay e politique ya abada ale de ya fo aka wajulula kanko woni ko wi ley waajuji makko ɗi akonni ala bale fatu dongodo ka bojnye kono so Allah nyende kala nyende Allah wartamo ittamo le adna ɗo o ko ala kale fatu ka soro ale ba ka te turu ala yesujudu la o wi Allah waru o tawa omo sujindinna ɗum kañum e hoore wa ala ya ka dugaw mine nenno Allah jaabike noddanu makko ndu jiye bebo kalama adna Allah o funa andi ɗum Abdul Hamid Kishki bi fatu domi ker kanko gorko mo haalɗen o ɗo nyande o mayata ker Misra jamanaka ɗum wonno e leydi Misra ndi a fatura ka soro abe ka te turu ala de ye anni bora la ka to sujudu la nenno non o mayiri tawi omo sujindinni Allah ɗon mayde tawimo o mayiri no sabu doni babe ba kalama nenno kala ande ɗe fu anduɓe muɗum na andi koni adama de fatura ki to cogoya mina kiyama jodo ibi wule ala fe ka jokene segara ki to opposition de la na anda kala mayɗo no mayiri no mayde tawir ɗum fu non woni ko ummitirto janggo lakara yaha darnde o ni yayi Abdul Hamid Kishki yeddugo ke ko ala kale fatu ka so ale be ki te turu ala ye sa yi o du'irima ɗum o wi lanɗo waru o tawa omo sujindinni Allah aye seli bonye de don omo andi julɗe ɗe mangu muɗum ala e min vo seli la ayo bonye de don ko Allah wi e ley julɗe ko omo andi barke muɗum an teddengal muɗum kira e min vo seli bonye na ayo de don mo tagiraɗen saabu muɗum ko wi e ley julɗe ko o andi teddengal muɗum o de ya to aye dugo ke ko ala kale fatu ka sora be ki te turu ale alaye ɗum waɗi jaati so o wi Allah warmo tawa tinde makko na tukki e leydi sabe sujundunde taggi ɗum wa ala ya ka dugo mene nenno Allah jaabi ko o du'i ko ɗum saba fara kella la tutihu wasjudu waktaribu ko sujudu de bi jon surunya ala la o de ya to ale fatura ka soro asurunyane do alala nenno ni woni ko wi'a ele aya qur'ana o sujundunnu ɓaɗoɗa jooma ɗum waɗi so o waɗiri noon o kuma silama wajulu kado nenno alsilame en woɗum waajuno malinya wajulu kado yimɓe mali ɗum waaju farafina ni farajela wajulu kado eley Afrique ɗo el fa yotto haramayni ɗum fu ɗum haala waajuno naye wajulu kala kurani mun wulitoy ka seli fiya so on yi'i waajotoɓe heyɓe ina hoyna njuulu ka seli nege bo itta njuulu ere ɓerɗe yimɓe ka kira ka sahaba bele unneni nenno yenna
mo tagirat en sab mudum sahaba mudum mawbe be aya yoro janya ula de wodditabe de na ma yoro janya ula so on wodditaaki be kololo mimil jigu ka doba usoro de bone jippotodo e mabbe o jippoto e modon de seli ke ko nyuma ala ka di an islama uma julde lobbe Allah rokku en nu mogo bashita duguma kolo sanve ya mamenga ma baya kunga boka tamashitana taka nenno neddo fu wala do en burdo mangu burdo shaytani mangu wala shitane re jina de do nenno shaytani o hore won ginnaru ngaka ala bato bonye nenno teddunde makko Allah e rewde makko Allah mangumu ode ato ala ya kemmele kaw kanyemai dum wadi so Allah wadi mo malaika en be horejo mudum nga islama o ayet jie doni ba benyininga alislama en lande ande adna Allah de fu andu mudum be aya fo ko munde ya to ala e shitane kuna koya ko wadi so seytani o e hore mudum velo hora ko hebay dum woni metto hora ko hebi dum munye shitane rene ala blanywana ko wadnduri shaytani e Allah sujudu bembaliya ode yu blanyogona wasude sujundunde Allah dum wadnduri be wa mawma teseli fe neddo fu mo yida njulu cewo ce teseli fe gorko fu mo yida njulu muso teseli fe debbo fu mo yida njulu demesen teseli fe suka fu mo yida njulu wajuli kala teseli fe wajitodo fu mo yida njulu sheko teseli fe shekujo fu mo yida njulu shitane joli de batigula nenno ƴiƴan seyɗani woni e ley ngurumudum o kuma aya yora janya wulada woɗɗiteɓe de seli ke ko nyuma ala ka dinene awma lobbe Allah rokku en fu ake ko juguma ala mana kishirama wonnurde no bonir al dande en sarre mu ak ngadanye ko sebe ka ko in développer ko sebe enen yidno juutunde ɓurani en fa ɓurani nga wati de ye wati ka wakkati o woni wakkati o wati warawna ala sona ana to développer awye so Allah jaɓi ko waroyta men ɓeydan fa heewa ma nyuma demana duguma ko sambe abek mbaka jama wele kata salima neɗɗo fu e tawede mi halan timmere ma moƴƴuɓe ƴaɓɓiɓe e ley leydi ndi ɓe fu ɓe noddanno yimɓaɓe yaade e njuulu abe qur'ana kono bismillahir rahmanir rahim wazkuru fil kitabi isma'ila innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyan wa kana ya'muru ahluhu bis salati haqiqa ma nyuma temena duguma ko sambe kirawni nabi nyuma neno neɗɗo fu tawaɗo anduɗo ƴaɓɓiɗo e ley anda ƴaɓɓare ga wo noddan laadi l'islam abek maka jama wele kata selide ma be noddan yimbe mabbe yaade e njuulu akeko nyuma ala madira ma no wodir lan do hokku en dum akeko juguma ala kan islam o kishama no bonir non lan dande sarre mudum islam ya ala ka deme nenno al islam ko Allah wallu dum kafiri denya ala kan nagashi kefera ko o Allah bonnu dum halim manga be jamane ngono ala ka suma habu gongo ele leydi ngo Allah dandu en sarre makko halim manga be banga jamana korofe nenno haɓo woni ngo funnaange ngo ka kuma sebe koro juguya tawde bonnude e haala muɗum ni kuma jugu min foretle bi fe karamogo dow feya nenno haalaji bonɗi haalaɗi e bangal yimɓe hirnaange modibaɓe hirnaange ɓe o kololo de wulila korofe bone muɗum de ummi to funnaange to itara misiri soro jamana minna sa ye atawoy miside e leydi ndi itara soro mamuno mba fo la ilaha illallah muhammad rasulullahi aye atawoy be leydi mabbe be wi la ilaha illallah ubeka islamia je se nduru wali bena wada l'islamu o joy mudum fu seli farda titemewka nenno julde wakkati mu ƴaɓata ko be ne kebe to tigila mago tubi ku do dina na sa a wi a tubi nam ben watta ben e dina yadu ye kalatika andi a toñima o nga kalatika sababu ya munye ka hono toñade hodu waddata karamogo jugo munu ñafotle bi feya hono modi babe bombe heeduɓe hirnange wongol be ka fo seli teslame yayye wiide njuulu wana l'islam ka fo ko seli temaka islame ye wiide njuulu du kasi watta neɗɗo alislame ko la ilaha illallah muhammad rasulullah timaka islame ye wiide kasi la ilaha illallah muhammad rasulullah watta neɗɗo alislame o kuma jugo min foratle bi feya ka haala bonka haala ka hirnange ɗo ka o kololo de wulilanga jamana korofa kade woni ko bone muɗum ummi funnange to ngamba nyine ala fonga jamana bele ala kasuma enen yidi nyagade Allah lando bawdo moƴƴuno leydi meɗen mali mawnindi anga jamana korofe manga ala ka ba funnange muɗum go lando bawdo timmunugo fago laaba anga jamana tlebi fe manga ala ka ba sahal e baleri e funnange fulando timmuna haɓa e ley muɗum anga jamana ñemogo ala ku be kangelinga nenno laamun ko meɗen ɓe Allah hawruno ɓe e woota ala ku kanudo ñuwana Allah waɗi ɓe fu ɓe yiɗodura e jam ala ka ñeru kishi anga jamana kono la dande en sarde leydi ndi e hoore muɗum ala ka tanga anga jamana kono
Allah wurnu en e dow jam e leydi ndi silameya ala ka deme alisilama ko Allah ɓeydu ɗum kafir denya ala ka nagashi nenno kefera ko bonɗo Allah bawɗo ittu ɗum hen anga jamana nyema ala ka jamana nye ana bulu lanɗo moƴƴunu e leydi ndi e kañum e kananke muɗum fu e jungo ma an wajul kala international nel alhaji sassa ko di karamogo befo grand prêcheur international kanko waajotoɗo o ɗo woni alhaji isa sako anetirteɗo grand international numéro 1 nde politique kuma fo o yiɗa haala politique o haalata haala politique wa an da fo fana ko maka vote maye ɓe haalta du goɗɗo wotno goɗɗo la ngani min sigira jamana kuna nga min ɗum woni jooɗiɗe e leydi ndi o ko ala ya ko gere jiga ye non ɗum Allah hokkiri on an ɓe dugaw ke ala ka jamana nye o tigi bolu nenno ni ɓe du'irto Allah moƴƴunu e jungo maɓɓe sabu ni jamana nyema lafiyara jamana dew me lafiya sabe so ɗum woni joom leydi laamiɗo wooɗi tan ɗum woni leydi wooɗi ngani jamana nyema nye gwana komi tabada bara jamana dew tan lafiya nenno so tawi ɗum wonno laamiɗo huɓɓoy nguru muɗum wakkati fu tawede yaha warta o wi leydi ndi ni mamin kara wajuli kala barkama ye nenno so o darike waajotoɗo laatiɗo kake wajuli kala ngania nyuma nye so laatima waajotoɗo moƴƴuɗo jikku kake wajuli kala ngania nyuma denye so laatima waajotoɗo moƴƴo ɓi moƴƴo wajibi do ka dugo ke ka jamana nyemaye ɗo waajibi du'aɗa du'inoɗa leydi maɗa ndi laamunko muɗum ɓe ka dugo ke ka jamana autorité ye du'o laamunkoɓe kala fuu hayboɓe leydi ndi ɓe ka dugo ke ka jamana population ye du'ono ɓiɓɓe leydi ndi kala ka dugo ke jamana de islame be du'ino ɓiɓɓe leydi ɓe debbo e gorko ka dugo ke hali jamana de kafiru ye ala ku ngani ya yelema ka do islame yala du'ino l'islamu o du'ino heforɓe ɓe Allah waɗi heforɓe warta e l'islamu o ni ka jamana nyema danga sa a huuɗi laamunkema kay ka jamana autorité danga huuɗa jokkuɓe ɗum ɓe ni ngania jugu denya yo se wajuli kalama so tawi jikku bonɗo yettini ɗum waajotoɗo ni jamana ko abi firi ati firi yera koda so tawi leydi ndi no bona batte du'aw ma o walla yennugol ma o yata yeppede o kuma ala mangishira o ma neno lan dande sarre ɗum no anga mali bele bele ala ka dia leydi meɗen mawni ndi Allah welnudi ala ka dia ka teme korole ka Allah welnudi fa ɓurano arande ala ka nyiru kishi anga jamana kono Allah dande en sarre leydi ndi an islam jamana be ala ka islam jamana be kishi kañum e leydi l'islam ndi fu al dandu ɗum sarre ka an hakkille siga anga jamana kono joƴƴina hakkille meɗen e deƴal ka an sabata anga jamana kono nenno joƴƴina en ene woɗiri islam yakke ko nyuma ala ko nogo yama no alislama ko waɗirte no moƴƴi heɓen waɗen ɗum Allah hokku en ɗum islam ya focogo nyuma ka ala ka jon kalana ala ko nogo ya annema no l'islamu haalirte no moƴƴiri haalna l'islamu en laɗo hokku en ala ko kaka ala ya bunya kama laɗo waɗɗo e Allah ko muɗum mawɗo o anga association no jamiyatul islamiyatu saadatul abadiyya ya ala ka barka do ala kawrtal maɓɓe ngal ɗo en laɗo waɗ barke e maggal anga kunandiya bada ton ala ka barka do ala wela hora ko abada Allah waɗɗum moƴƴere mali kono ani mali koka ndere malɗo e caggal mali fuu anga to inde do wore islam ya korole kamɓe dey ndendal maɓɓe ngal wona hunde fu so wona l'islamu arande an ta dina yede kamɓe ko maɓɓe ko wona diina de an tan islam ya dina de kamɓe ko maɓɓe ko wo diina l'islam nga dina wara tawmolo de nenno ɓe wala diina goɗɗo islam ya korole alisilama ko arandejo o tan la ilaha muhammad rasulullahi la ilaha illallah muhammad rasulullahi kira tara ka dina to cogo mina anyara ko tende mo tagiraɗen saabu mum no yeppiri diina kani ni ɓe jokkitiri ka ala ko dina na cogo mi anyara ko tende no Allah wiri ni tabɓe wondi e mum sira kurata molo da lawol kesol fu e walda hen kuma kunandiya bada to ala ka yiriwa nenno e ɗum wonno wela hoora ko diina kaɓe wondi ka Allah naɓu ka yeeso ala ka sabati Allah tidduno ka islamia dina ala ka drapeau korata nyefa befe Allah ɓantu diina drapeau muɗum o Allah ɓantu ɗum allahumma irfa rayatu la ilaha illallah muhammad rasulullahi amina ya rabbi ala ko kaka ala ya bunya kama amin qur'ane barka kama amina ya rabbi barka tiki be bunya kama amina ya rabbi salli ala rasul sallim ningu yaw balma kam manga ya alhaji sasa ko di karamogo befo inshallah grand prêcheur international inshallah alhaji baseku sako de aha ani alhaji soyasne berte mode awa ani sheikh mundire bagar cham ka kalande walay anam balima ke aha
balo bo siribe Naam. ka bo buguni arajo bejena na Wodo. amba fo wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum. Téléphone numéro 66 72 79 94. Alhamdulillah. Walma 76 30 17 65. Alhamdulillah. Afamuna. Shukran. Sikaipu. Befo Bamako. ala ka ambe sababa ma sallallahu alaihi wasallam sallim shukran isa fu muri chaula chemine che befo muri kone be isa fu befo muri chaula chemine che befo muri me isa fu ala chaula chemine che befo muri bamako janjo doni dari la chaula chemine che befo muri farasi ta do ne chaula chemine che befo muri kone be isa de fu chaula chemine che befo muri koni bakari do ne dari la chaula chemine che befo muri porodi malodo na ne dari la chaula chemine che befo muri mesi kala do ne dari la jugu be maloni befo muri kone be isa fu befo muri chaula chemine che befo muri kone be isa fu befo muri chaula chemine che befo muri kone be isa fu befo muri chaula chemine che befo muri kone be isa fu befo muri chaula chemine che befo muri me isa fu ala chaula chemine che befo muri bamako mina do na ne dari la chaula chemine che befo muri bamako mina do na ne dari la chaula chemine che befo muri kone be isa fu befo muri chaula chemine che befo muri kone be isa fu befo muri chaula chemine che befo muri kone be isa fu befo muri chaula chemine che befo muri kone be isa fu befo muri chaula chemine che befo muri me isa fu Allah chaula chemine che befo muri kurane doni bado befo muri chaula chemine che befo muri koli bakari do na dari la chaula chemine che befo muri koma ba malo do na